Salibonani sizwe sakithi sibingelele kuzo zonke indawo emagumeni amanomhlaba olubingelelayo ngontando ngaphansi kwe-PND video production. Namhlanje sehlelweni imbali yabaculi sesiphinde sabuya futhi labanye abaculi osokudala abantu bebacela ukuthi ngabe ngiyabathola ngikhulume labo. Ngihambile ngathola abadala ngakhuluma labo bachaza mhlawumbe ngokuzalwa kwabo bekhula la kungena kwabo endibeni yomculo. Salibonani babukeli labalandeli, igama lami uCornelius Moyo. Cornelius Moyo wazalelwa eNdengweni esigabeni seLupane, indawo leyo kuthiwa kuseLupane. Uqale ukufunda i-primary yami eMakovu ngama-70s. Kwamiwanyana izikolo zachiswa ngoba sikhule ngesikhathi sempi. Then sazobuyela ngama-80s sezivulwe njalo izikole e-primary zachova aze ngafika ku-grade 7 lapha. Bese kulento zabo-ground lokunye, so isikole sizange saba right. Saqala ukuthi abantu behlakazeke, yikho lami bese ngikhulile kwaze ngizama lami ngizibonile, so yikho ngaqala khona ukuthi ngizenzele le imisebenzi eminye njengeyezandla. Ukusuka kwami ekhaya ngaya eVumbachiko mine kuseGwanda. eVumbachiko bekusebenza ubhuti wami Edward Dilama, ngahlala khona okweminyaka. Yikho bembona khona amabhendi anjabo Simalakso, Thusanani, loKhumbulani uke wafika naye elentukuyo Super Sounds engayisiyo leyo yabo Cornelius. Indawo leyani bihlalile amabhendi vele, lamabhendi kuye hambe mina bengikwazi vele ukudlala i-guitar. Lama sengicabanga ukuthi angcono ngiye endaweni lezi zomculo, ngasengibuya back ngapha ekhaya eMfana ngaya koMachabalala. Yikho la engaqala khona ukwenza ibhendi ngihamba namanye amajaha, uNelson Bebe, uBebe lo Nene, asithi ba Neva Mlojo, yeah, Neva Mlojo, lo Mandla. So kudala ngisabakhumbuli kahle amabizo ukuthi kwangobani, but sasingifo bona. So kwakule band laphana kwaMachabalala, i-Growth Point yakithi thina siduze lapho. Yikho engiqale khona ukuchaya labafana labana, sachaya maybe kwasokuphose kwanomnyaka. Ukuchaya kwangikhona sase sizobona enye indoda isizivelele eTsholotsho lapho idinga abantu bokuyitshayela. Yikho lapho engahlangana khona indoda lana ihamba uMako lo engilayo namhle empilweni lamanje. Ngilayo uMako, yikho engihlangane laye ehamba la leyo ndoda. Yikho kusuka kwethu eLupane lapho sase siyeTsholotsho silabo Rapson, bese mkhohliwe silo Rapson saya eTsholotsho. Nene safika la eTsholotsho but waphenduka wathi hayi akungana kumhambeli kahle. Waphenduka eLupane besithethwe nguMako elomtsholiwa uNdlovu, kuthiwa uNtsholiwa. Ibaba sithatha eLupane ke ukuhamba kwethu sesiya eTsholotsho siyayenza ibhendi okwathiwa iTsholotsho Super Sounds. Le eLupane abesithi Wild Kings Band. Salibonani bangani lezihlobo labalandeli bengoma, abangani beRumba. Hayi okhulumayo uMako Ncube. Mina ngizalelwe eTsholotsho esigabeni saseNxuma eSandamshikana. Isibhedlela kuthiwa yiPhumula. ugrade 1 wami ngamfundela eMpiria Primary School. ngafunda hayi ngithe ngisuka lapho
kwabe le mpi liyana nanti khona liyazi impi yami yavala ngasuka ngithe sengivula isikolo ngafunda ngaphi eZibungulu Primary School ngaqeda ugrade 7 ngithe ngisuka lapho isecondary yami ngafunda eGeorge Sprinteka eNyamendlovu hayi ngithe ngisuka lapho hayi ngaqeda-ke sengiqedile le-secondary hawu phela kusukhulile la usufuna ukwenza ukuthi uyenzeni empilweni eGeorge Sprinteka kwamphana vele umuntu azihlabela thina umuntu wayemakwaya ngazisekwayeni ngale kwaya ibhendi ngikalele khonapho ngikhande okwamagabhanyana okwamagabha lokhu sisebenzisa ama-boss guitar faka ama-battery sasiyenza amashow vele sisuke esikolo mpila sasiyefika khona le Cholocho Secondary School, Dombo School, Nembe School abantu abaningi bangazele khonapho ibhendi yakhona kodwa yi-super code band esasijaywa abantwana besikolo kodwa hayi sasesikhule sesingamadoda silome umfana othiwa uFilimon Dlovu weNembe hayi sithe suka lapho sopheleka isikolo ke lapho hayi sasuka omnye wayale azange sacontinue ngithe ngihlezi kwelilanga ngobulawayo uFilimon wale number amantu wakwalamafoni ngisabhala i-room number Filimon wabefika ngandlela isochaka nefleet wabefika ethi ngisuke eCholocho lapha ngithunywe umdala lapho uthi ufunani abantu abazi ibhendi Filimon wakhumbula ukuthi no man kulomuntu engamazi wevillage ibhendi engabe umuntu lokho ehlala kwampana Filimon wabebuye ethi kulomdala lapha uthi ufuna abantu sebenze igoli kulama instrument ihambile ngabona phelele wonke aphelele ama instrument ngabe mina ngisuka ngihamba la siyabona ngithe ngisukile ngabona ngafa ngathola impela ngabuyela futhi koBulawayo ngithe ngifike koBulawayo ngabona ngadinga umuntu umuntu omathini safunda sonke lokho wasathatha sonke ke elokuze neCholocho elokuze neGeorge Sprinteka ibhendi nguye wayekhona abanye laba wasochitheke nomnye sele ngoba vele sasihlalile indawo ezingafaniyo omnye Plum Tree omnye Khezi omnye Gogo antu yabona kwakuzima uhlala lapha nabantu besikolo usebhodini antu yakwazi ukuthi uhlangana abantu abaningi ngachanga ngafika lapha umdala ona ngahlana la ngoba wayesegoli ebuya ngiphela kwenyanga wathi uthi hayi lapho ubuya lowo muntu lo ebweni ngelanga elinje ngachanga ngafika ngamthola uNtsholiwe ngazibona mpela izigemi mpela la uyazazi izigemi bahlabeleli abazaziyo mpela lapho uzibona zintsha seboxini uzuve volunye umdala wana bethi ndoda lapho sofuna ama-players la kwakulo usisi othiwa nguSehlo onalo sasithi ngo-Olivier uSehlo ethi no kulabanye abantu embaziyo lupane mina embaziyo othiwa Cornelius Rapson Nelson lonene anti vele yazi amajezi abizana amagama amarili balutshwana abantu ababizwa ngawo so safika kwampala namajaha sakhuluma sesiloNtsholiwe inkulumo yahlangana inkulumo ithe ihlale khonapho wathi azange sabachiya sasabathwala khonapho sasihamba labo eCholocho sisiyaqala iCholocho band inalana ethiwa iCholocho ngasoDukuya selihlangene sokule Cholocho Super Sounds liyaqala ukusebenza laphana iCholocho Super Sounds mhlawumbe iqala ukusebenza yiliphi mhlawumbe idlala tela likhipha liCholocho Super Sounds iCholocho Super Sounds iqale yenza ama-shows bekungekho lula njengalezi nsuku ukuthi ungenza i-album ungarekhoda bebexotsha uqala wenza idemo ihambe yelalelwa qala ukuthi into ezemukeleke into esingayisupporta yini bese belibiza ukuthi ayiku-right lengabuya so lathi sasenzela ama-shows senze lezi ngoma vele ukurekhoda bekungekho lula besingeke sikucabange okwalowo mnyaka
sanda kufika siqale senza ama-shows laphana sihambe endaweni zecholotsho zemiziyane emakhaya kusetshenziswa i-generator ngoba kungela magetsi so sashaya ama-shows and asihlala ngesikhathi esiyaba maybe kube yi-2 months sisenza ama-shows wona lawo sathi sishaya endaweni okuthiwa ukonshaba yikho esahlangana khona loKhumlane. uKhumlane ube ngumuntu oseke wayenza vele ngomculo beseke wahlabela warekhoda wenza bona so kwabe lula-ke lathi samjabulela ukuthi engasijoyina ngoba wayesuke ekhaya laye siza ukuthi kule band endaweni ethile wabuya lapho esasihlabelela khona ukuthi efika hayi sajoyinana sikhulumisana kwahle kwaba lula lakithi. uKhumlane-ke nguye wasithatha wasifaka-ke eHarare ukuthi senze ingoma esithi i-BP yami yakhwela esiqale ngayo kusuka khona le koBulawayo useyarekhoda i-7 single eHarare khona but bathi senze nini ingoma sizizwe sachaya le ntethelelo bathi bakhipha kuphela uMenya Zami number 3. Siyabonga. Khonapho kule ngoma le ethi litheni na le ethi BP yami yakhwela Cornelius ngiyayikhumbula kahle. Kule ngoma ethi yona intethelelo iyona iphuma nini njalo ihlangana njani la le iMenya Zami? iMenya Zami sifike sazenza zinne but azange bayikhipha intethelelo bakhipha yona le 7 baphinda basibiza sazoyiqedelela-ke yona leyana entethelelo ukuphuma kwayo ibawuthiwa i-LP kudala. Okay. Bona bekungu-93 kwambo ngisakhumbuka 93 kwaphuma khona kuthiwa u-94. Kulida bani kuma vocals noma mhlambe ngibuza ukuthi iband yayimi njani, istructure seband, wayiphethe lead, wayiphethe isub kumbe kwakulama seselama sub rhythm ayihleli zazihleli njani ingcini? Yabona khona phana isikhathi sithola uKhumlane bekuyimi uCornelius Moyo noma kuma vocals ngoba bekade ehlabelela lo Nelson lo Ra besishoda sabona ukuthi kuyashoda oNcube sabiza oNefias eDede kwabuya uNefias lo Elias uNefias Sibanda lo Elias Moyo yikho-ke lapho sase sichaya iband phela la uyizwa ukuthi masishaya kwala ama-shows wethu emakhaya kwakumnandi babesijabulela la. Kule enye indaba engake ngayizwa mhlawumbe engela siqiniseko ngayo ngababegida ngobani ababegidela itukuyo ngaleyo mnyaka ngoba kulomnye umculo osedumile impela ngake ngezwa kodwa ngifuna ukuzwa ukuthi lina njengabadala betukuye ngobani ababekhona abangama dancers mhlawumbe asebebonakala manje sebengabaculi abakhulu. Ya isikhathi seneso bekugida yena umakho Ncube lo Ndebele lo Sylvester ukhona owawuthiwa nguSylvester sibongo sakhe sangasikhumbula. uSehliselo nguye uOlivia. Yabo nguye babethi ngu-Olivia ngoba wayegida ingoma besazizitshaya kuma-shows zizwa ukugidwa yena u-Olivia so abantu kuma-shows basebesithi ngu-Olivia but yena wayenguseli. Siyabonga. So-ke iCholotsho Super Sounds yona ikhipha mhlawumbe amadlalade amangaki? iCholotsho ayizange yalasta sakhipha nale iMenya Zami number 3 sithe siqeda yona kwakungani kuba lo thulinyanyana ngoba sithe sifika ngale ema-recording company bathi bona abakwemukeli lokhu ukuthi kuthiwe iband iCholotsho Super Sounds njengoKhumlane wayevelele ibizo lakhe lakudala
i-7 single liyana yaphuma ibhalwe kuye-Super Sound, so kwangabi lokuzwana, but labana kwakungelanto awayenza usponsor wethu, ngoba bathi bona uthi kusasubhala Mbembezi, kusasubhalani lokhu thina la banjani bona bayathengisa market liyana bayathengisa ukuthi amabizo angatshintsha abantu belahlekile bengasazi ukuthi laba nguye uKhumbulani lo yini, uyabona ngoba uKhumbulani wayevele eselebizo kudala manje. Siyabonga. Usakhonapho mhlawumbe ungabe usakhumbula ukuthi uKhumbulani ama-album ayewakhiphe engakahlanganelani liyicholocho eyaqinisa iy'tuku ye-Super Sounds, ungabe usakhumbula ingoma ezikaKhumbulani eyedwa engakahlanganelani? Ngicabanga ngani kwangama-7 singles ayengaba ngu-3, ngiyacabanga so ayengu-3 kuphela, wayengela i-album siqale ngentethelelo. Right, kuyafika isikhathi seliqhubeka lapha, ngiyakwazi ukuthi kulesikhathi elayehlukana khona lo sponsor lo wasecholocho ubaba uNdlovu, liqala ngayiphi album mhlawumbe ekusukeni kubaba uNdlovu? Siqale ngeSantana. Yona abantu bayamukela njani mhlawumbe emarket ngoba igama leni lase liyaziwa, yathengisa njani? Uyabona ukuthi abantu kwabaphambanisa kancane ngoba intethelelo layo babeyijabulele kakhulu, so base besazi ukuthi uKhumbulani uyicholocho Super Sounds, yabo. So sesibuyela futhi kuye-Super Sounds, but akuzange kube nzima, kwakuvele kusazakala, yikho kwabayilula ngakhona. Sakhipha ingoma yodwa eSantana, abantu bayithande kakhulu, aleyo yiyo-ke sibili, angazi ongayaziyo leyana iminyaka ukuthi kuyaye kungubani. Siyabonga. Right, kuyafika lapha uSantana number 2. Kuwaye kuthiwa Santana number 2? Yayisikudimandi kakhulu yini indaba yeSantana? Khanya yakwakunjalo, lokhu lihamba lisenza ama-shows kuba ama-demands amanye amathile, uyabona, ibonana lezinto ezithile. Mhlawumbe sokuphuma uSantana number 2 walandelana yini lo Santana number 1 noma kwaba leminye idlalade phakathi? Ukuthi sokulesikhathi ngangikhumbuza uNcube sayenza ikhona yayithiwa Abafana bakaSikhuza, bonani yalandela iSantana. Ngiyayithanda kakhulu i-album lelethi Abafana bakaSikhuza. Kungani ngisitsho njalo, kule ngoma eke yatrenda, ngiyakwazi ukuthi mhlawumbe njengabadala mhlawumbe aliyenza into zabo TikTok, kule ngoma ethi yona igumbakumba ethi angisayegoli bangibophile amabhunu, is a brilliant song ngoba ike yatrenda manje kakhulu ku TikTok, abantu beyikhanya beyijabulela kakhulu. Yayilaziphi ingoma njalo mhlawumbe yathengisa njani yona emarket lokuthi abantu bayamukela njani? Liyana ngani ayihambanga kahle ngesikhathi sakhona, ngoba abalandeli babethi ingoma liyani slow, yayile ngoma ezinjengaboMasabatha o-DJ Chayingoma, bathi islow ngani kayikho, kodwa mayikhala okwalesi sikhathi ngizwa nje ingani imnandi, asazi ukuthi azange bayithanda abantu. Siyabonga, abazange bayithanda, kodwa ngiyatsho mina lapha live ukuthi manje iyatrenda ku TikTok, bakhona abantu abayisebenzisile abaningi kakhulu. Ngeke ngibuza ubaba uNcube lapha, baba uNcube njenge backing vocalist bekunjani mhlawumbe ukusebenza lo Khumbulani ekubhaleni izingoma? Yini ebeliyenza, belikhangela isimo kule ingoma engiyithanda lapha ethi yona iKharethi noma abafazi baseNyamendlovu? Akungichazele mhlawumbe khonapho. Hayi, ingoma yathi uyibhala ngokubona, ufika into eyenzakala emehlweni akho la ufika ikhangela. Ngendaba yaseNyamendlovu letho kweKharethi, phela abahlabeleli uyakwazi ukuthi lapho umhlabeleli so lapho vele uthaya igitara ukwazi ukucula, so kwabe lo indoda okuthiwa nguDube, kuthiwa nguLidube, wayengaba ngapha emhlaba ngubo ngapha. So sathi sichala phana echolotsha wabuya athi ngazi lami ngiyacula, ukwacula lo mdala bami Sikuza ngokwakhe, Sikuza Mpeli Solomon.
wabuya la wathi hayi sajoyinana laye wafika ahlabele nalingoma ubakarati manje yena akazange ehambe ngapha ukuthi erekhode yeah so ukhumbulana wasesohamba usayirekhode wasayiqedisa ingoma leyo khona isitori utshenzethu wayechayiwe mpela ngoba indoda ngokuyilandele lapho yabehambe khona yakuyisithi kunje anti sikhuluma indlela ezijiyeneyo. then khona enye ingoma futhi engeke ngayibona sibale sisinde ethi yona unduna udakamela la kwakuhamba njani lapha ngodakamela ya induna udakamela ngiyayikhohlwa ukuthi yiphi leyani album ngoba into lezi sezindala sesigugile la kwakulo omunye ubhudo engumngane wethu yabo okwakuthiwa ngudakamela but ngingakwazi ukuthi wayenguye induna yini but angingazi wayesebenza emabhasini kuthiwa ngudakamela but wayengiwakhona ngale ifamily yabo dakamela so sasiphila laye so yikho kwenza kwasahlabela ngokuthi induna udakamela. Engomeni zethu kuye baba Ncube yiphi ingoma wena oyithanda noma ngithi album oyithanda kakhulu njalo kungani uyithanda? Mina ingoma engithandayo kakhulu uTukuya uNtethelelo. uNtethelelo uyambusisa ukuthi vele nje umuntu kade sonto lapha phela usonta vele yabe ubona ngathi uNkulunkulu useseduze uNtethelelo haya la manje impela noba ngatheka khona lapha ngithi hayi ngisaphila uNtethelelo hayi ingoma ngangiyithanda. Okay. Mhlawumbe engomeni zethu kuye kuma album wonke nje iliphi album elathengisa kakhulu elabonakala abantu belijabulela kakhulu? Ingoma ethengisileyo sibili Santana yathenga angikwazi ukuthi ngathi yathenga because yathenga because iZimbabwe yonke yathenga ngwazi weMtare bayazi Santana. Yena uChaka Neta ngiyakholwa ukuthi ngumuntu ephila wawulipholisela likhona wazwa njani sokuculwa ngaye mhlawumbe kwakumuntu elalingamazi umuntu elalimazi kwakungubhrurweni kwakuhamba njani ngoChaka Neta? Kwakuyischeme sethu awajabule kakhulu wajabula kakhulu. Right lapha kule silokuphikisana nje abantu abeni badala Olivia abantu babesithi Olivia lapha sengizwile ukuthi ngumuntu wayekhona wayencedisana leTukuye ungabe umuntu osaphila kumbe umuntu oswasitshiyayo? Hayi wachona la swachona. Bangaki mhlawumbe abasesekhona ababesebenza noma abadlalela iTukuye Super Sounds? Hayi balandeli abantu abadlalela iTukuye abaphilayo bathathu kuloMakho Ncube kuloCornelius Moyo kuloNefias Sibanda onguye ayitsha ama-drums ngokuNtethelelo Santana usekhaya le kodwa uyake bekhona khonapho uyabehlala yamjuba kuba khona mpela isikhathini esiningi uhambe nje lo nyaka yikho abantu bakhona abantu bakhuluma into ezingazaziyo uzamzwa umuntu ethi sizwathiwa thina abantu laba sebafa ukhuluma into yaziyo wonke ukuzwe uma ukhuluma lesiqiniselo ukuthi hayi impela wababona lo muntu okhona impela encwatshwa ungakhuluma into ongaziyo uyamuzwa umuntu ekhuluma nje akwazi umzwe ekhuluma ethi kumbe wabe kuseteksini kuchaya ingoma eTukuye umuntu echaza ethi kudala kuyidala lo kwafa kudala kwafa uyabuzithulela umlayo umkhangele nje umekele umphikisa nti thina uyakhuluma sukhangele nje ukhulume sizwa abantu bekhuluma wafa kudala lapho khona eliyazi kudala lo Makho kudala bafa lapho sikhona Hayi siyabonga selile more than 40 years laba sendimeni yomculo sokunengi esela kubonayo mhlawumbe le ndawo eladlala kizo endaweni eladlala kizo mhlawumbe njengabaculi yiphi indawo mhlawumbe lapho elisakhumbula lapho eladlala khona ishow lajabulisa khona abantu yiphi mhlawumbe indawo elayithanda kakhulu noma ababelamukela kakhulu malifikile ngomculo wenu?
ziningi uPhumlani bebemthanda indawo eziningi vele kakhulu nothi kancane bebemthanda angeke ngithi endaweni ethile maybe ngaqamba ezimbili ezintathu eleziyana ezokuthi ngeza amaflop uyabo yizo maybe engazikhuluma ezinye hayi bezi-right abantu bebesithanda isikhathi sakho. Mhlawumbe ngaleso sikhathi wapha amanye amabhendi elisacabanga ngoba kule nkulumo esilokuzizwa eziningi abanye abantu besithi baqala kudala kulani itukuye noma mhlawumbe bengakhulumi ngayo itukuye kuyikuthi thina siyabe sikwazi ukuthi itukuye yasuka kudala ngesikhathi liqala iwapha amanye amabhendi ayekhona mhlawumbe beside uSolomon Skuza or ngifake futhi khonapho ukuthi uSolomon Skuza alizayi lisebenze la yini akekho isikhathi elake la share la inkundla na elake la chelana la inkundla na uSolomon Skuza. Hayi but isikhathi la echaya lathi sasichaya so ekuqaleni lapha bebengathandi ama-musician akudala lento ukutshelani ama-combined shows bebengawathandi but isikhathi sichaya la ubechaya ngoba ungabona ukuthi ubhubhe ngawuphi umnyaka uyabona ukuthi kwakufanele ukuthi singabe sike sachaya sonke yabo but abantu abebekhona bekungela amabhendi amaningi amabhendi ayekhona kwakulondux Malax unguye uSolomon ngikhuluma wona la ngapha ngapha esindebeleni ungu-Obedaya engingabe ngimkhohliwe hayi kule album lapha ethi yona siyalikhumbula ibimi njani lapha mhlawumbe itukuye ilo Rapson Moyo Aladi Mkhwala lo Marco Ncube lo Chesi Skuza lo Cornelius Moyo. I believe ukuthi uChesi Skuza umuntu osakhona active emculweni alicabanga ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga lizayenza idlala dali lonke ya impilo ikhona impilo ivuma ayisingakwenza bekunjani mhlawumbe ukusebenza loKhumlani ngibuze futhi ngithi yibaphi abanye mhlawumbe abalunga eqembu noma siyashiyayo kwakunjani nje ukusebenza kuyitukuye Super Sounds hayi ihlobo yazi ukuthi qiniso lihle sebenze loKhumlani kakuhle umfowethu ozowashiya emhlabeni ngithi bonke laba fowethu laba abazicheyayo thina sebenze kuhle kakhulu azange ngiyabona mina kwela uthombe siyathukana siyalwa hayi ngisho since ngangaziwa kumbe ngabe ngangigula ngekho kodwa mina ngikhona ngizange ngabona ukuthi sike saxabana sibili thina sasingabantwana bomuntu munye lo muntu wayebuza ukuthi lithandana kangaka wangathi sizele ngobaba oyedwa lo mama wani thina sasihloniphana sikwazi lumdala kimi lumncane kimi yikho ubona itukuye iqine njana njalo umthetho awukhona umthetho ukuthi lapha kuthiwa yestagini utshwala wavele ungafuneki ukuthi unathe public phambi kwabantu bekubona udakiwe wangavunyelwa ngoba uzathi uphuza phambi kwabantu lapho siyachaya ngalichaya idiscount bathina abantu bathi vele kade nathi edakiwe kade ukuhle kakhulu ngoba abafowethu bahamba mpela hayi lokho sibakhumbula mpela kungani uKhumlani wayehlala esithi Cornelius lawe makho Cornelius kanjalo lalihlala nje kungani uKhumlani wayehlala ebiza lina abadala libabili likhona Pipi yami yakhwela Cornelius lawe makho indaba yami lomchipi phelile alingichazele khonapho badala kwakuyikuzwana esizwana ngoba okunjengami-ke abantu abangakwaziyo sithi kusho ukuthi ngihlala ngumbe ngizalwa nguWeplamtu kade ngisho mina ngisiye Weplamtu kwakuyikuzwana nje ukusebenza nje ngokuzwana awungela nje ukutheni hayi kwakuyikuzwana nomzwana
sokuyisikhathi mhlawumbe lisendimeni yomculo kunengi eselikubonile yini elingayitsho mhlawumbe kuntsha yanamuhla maqondana lomculo ukuze mhlawumbe abantu bekhule beze bebe badala beze bebe labazukulu ngoba ngiyathemba ukuthi selabazukulu yini abantu abangayenza abaculi abatsha namhlanje ukuze mhlawumbe behambe ibanga elide endaweni yomculo. Ukuziphatha kuhle ube ngumuntu ohloniphekayo. Uyawazi ukuthi ungaba umuntu nje ongahloniphiyo kusasa lakho libulele nje. And le nto le endima yokucula le asiyonto elula, yinto enzima. Ungakuthatha wena ubona ngani kulula nje ngoba kuyabe kulula mawuya kuma-shows ubona kuyakholiswa ilife kwampani yabe iqhubeka, isikhathi siyahamba and uyaguga. That's why yabona abanye uyafungela lutho yabo. So kumele ubekwazi ukuthi uphila njani nabantu and ukulungiselela izinto zakho, ubona ukuthi uyakha, ubona ukuthi uyenza into ezenziwa ngabanye amadoda nje mawuxoxa, ungabi labangane abarong, ube labangane abaright empilweni. Ngibona yikho ukuziphatha kahle kuyagoqela. Siyabonga. Sibonga laphana besihleli labadala ababili, ubaba uMakho Ncube lo baba uCornelius Moyo. Sixolise futhi ngemsindo ebizwakala njengoba belibona sisendaweni ephandle bekulama activities ayenzakalayo njengoba lisazi ukuthi siphila singabantu silabanye abantu. Sixolise lapho ngemsindo kodwa ngicabanga ukuthi sizamile ukuthi kuzwakale mhlawumbe ingxoxo yabo beyibeka ngilomlayezo nje lapho omncinyane ebaculini bakithi abayihlukeneyo kuwo wonke ama-genre esilawo. Baculi bakithi ukungena ehlelweni imbali yabaculi awubhadali imali. Ngiyazi ukuthi sesengabantu mhlawumbe abasakhula ku-industry le, kodwa sizama ukuthi siphakamise abaculi bakithi. Abaculi balokukhala kwesinye isikhathi ngemva kwesikhathi sithi ukuthi ngathi abantu ababanaki noma bathola isupport. Nansi iprogram yenu bacula ukuthi lizazise abantu bebelazi bebekwazi ukuthi bengalisupport njani. Lapha besikhuluma labadala sokudala, abadala abasekho active kakhulu endimeni yomculo kodwa babamba iqhaza elikhulu kakhulu. Lizwile ngama-album from kuNtethelelo kuzobuya uSantana, abafana bakaSikhuza kuzobuya uSantana number 2, kuzobuya bangiphethe kumafayili ngamanye amadlalade abo, kuzobuya usesikhona enye idlalade labo engilikhumbulayo uRevenge lapho engicabanga ukuthi last album kababa uKhumlani Moyo hamba letuku ye-Super Sounds, and then album yokucina lezinye ingoma ezazibhalwe mhlawumbe ngubaba uKhumlani Moyo zikhona ku-album laphana kusiyalikhumbula kwaseseyisikhathi sama-cassette, kwakuseseyisikhathi sama-cassette kwakuseseyisikhathi sama-cassette. Ngithemba liyabona laphana i-album siyalikhumbula from ituku ye-Super Sounds. Angazi ngicabanga ukuthi ikhona somewhere online bayi-convert abanye. I still have i-original copy lapha amalunga amaningi ayituku ye-Super Sounds ayesesichile. Asibonge kubo bonke mhlawumbe abasubscribe-leyo to YouTube channel yethu. Sokulabantu aba more than 1600 and something abasubscribe ku YouTube channel. It's a big thing. Ngiyabonga kakhulu. Mhlawumbe ngiyaqala ukukhuluma ngama subscribers angaze ngizwakale nisithi please subscribe or sicela uyesubscribe, kodwa ngiyabonga ukuthi umsebenzi lo liyawubona engiwenzayo noma esiwenzayo siyi-PND ngoba nangu liya subscriber.
njenge backing vocalist bekunjani mhlawumbe ukusebenza lo Khumbulani?